Kure yo mu mutima w'ishyamba rya Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho ubushorishori bw'ibiti bimaze imyaka ibihumbi bibuza imirasire y'izuba kugera ku butaka, aho umuyaga uhuha uhuza n'amajwi y'udukoko tuguruka akungikanya n'ay'inyoni. Aha hantu hariherereye cyane, haratuje kandi nta muntu wigeze uhakandagiza ikirenge aturutse hanze y'ishyamba. Usibye ariko no kuhakandagiza ikirenge, benshi mu batuye isi ntibazi ko n'aho hantu habaho. Nyamara aha haba ikiremwa cyiza cyane ku buryo wagira ngo ni igishushanyo cy'umunyabugeni w'umuhanga. Iyi ni inyamaswa wagira ngo bagiye bafata uduce ku zindi nyamaswa baduhuriza hamwe havamo inyamaswa nshya. Amaguru yayo hariho uturongo nk'utw'imparage. Umubiri wayo utsindagiye umeze nk'uw'ifarashi y'agasozi. Ijosi ryayo rirerire, isura n'uduhembe bimeze nk'iby'agasumbashyamba. Ifite uruhu rwiza ruriho ubwoya buringaniye bw'ibara ry'isine. Ibi byose bituma iba inyamaswa itagira iyindi bimeze kimwe ku isi. Ni ikimenyetso cyo kubaho mu ibanga, ubwiza n'umutuzo. Ni inyamaswa zamaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi mu ishyamba, nta wundi muntu n'umwe uzi ko zibaho keretse abasangwabutaka n'ubundi bibera muri iryo shyamba. Iyi ni inkuru nyafurika iboneka bigoranye kurusha izindi. Iyi ni inkuru y'inyamaswa nyafurika iboneka bigoranye kurusha izindi, nziza kurusha izindi kandi iri mu kaga ko gucika kurusha izindi zose mu ishyamba. Iyi ni inkuru ya Okapi. Digadi. Iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Reka ntangire mbabwira amateka yayo. Kera cyane mbere y'uko abahanga b'abanyaburayi banamenya ko habaho inyamaswa yitwa Okapi, abaturage bo muri Congo bibera mu mashyamba bo bari bayizi neza. Mu ishyamba rya Ituri rifite ubuso buruta bw'u Rwanda habamo abantu bita mbuti. Bakaba ari bumwe mu bwoko bw'abantu batura mu mashyamba ba kera kurusha abandi muri Afurika. Bari bamaze ibisekuru n'ibindi baba hafi ya Okapi. Bayitaga amazina avugitse nka gutya: ati cyangwa oapi. Kuri bo ntiyari inyamaswa yihishe, ahubwo yari umuturanyi. Inyamaswa igira amasoni, idakeneye kwiyerekana, yibera mu bihuru hagati y'ibyatsi birebire mu ishyamba ry'inzitane. Kugira ngo uyibone bisaba gutegereza wihanganye, uhagaze ahantu hamwe nta kwinyeganyeza. Mu mwaka w'1880 uwitwa Henry Morton Stanley wagendaga akora ubushakashatsi mu nyandiko ze yakomoje ku nyamaswa imeze nk'indogobe irya ibibabi by'ibiti mu kibaya cya Congo, byatumye abanyaburayi bumva bagize amatsiko. Byageze mu mwaka w'1901 isi muri rusange itaramenya ko iyi nyamaswa yituyeho. Igihe umushakashatsi w'umwongereza witwaga Harry Johnston akaba yari n'uhagarariye Ubwongereza muri Uganda yarimo atembera muri Afurika yo hagati, yaje kumva abaturage bavuga ibyerekeye inyamaswa nini imeze nk'ifarashi, ikaba ifite amaguru ariho imirongo, iba hagati kure cyane mu ishyamba rya Ituri. Abanyaburayi bumvaga iby'iyo nyamaswa bwa mbere bagiraga ngo ni ukubeshya cyangwa gukabya bimwe byo mu migani y'Abanyafurika. Ariko Johnston we yagize amatsiko maze akomeza gushakashaka. Yaje kugera mu isoko abona agace k'uruhu rw'inyamaswa rufiteho imirongo y'umweru ku buryo wabonaga neza ko rwavuye ku nyamaswa atarabona na rimwe mu buzima bwe. Abategetsi b'abakoloni b'Ababiligi bari muri ako gace baramufashije kugeza ubwo yaje kubona uruhu rwuzuye, ndetse nyuma yaho abona n'igikanka cyose cyavuyeho urwo ruhu. Icyo gikanka n'urwo ruhu yabyoherereje abahanga muri siyansi b'iwabo mu nzu ndangamurage ya Londres mu Bwongereza. Abanyaburayi babibonye byarabarenze. Abahanga muri siyansi no mu by'inyamaswa bose barabibonaga bakumirwa. Bamwe bakaza bakavuga bati iyi ni imparage, abandi bati ubu ni ubundi bwoko bw'ifarashi. Mbese impaka zibura gica. Bakoze igenzura ryitondewe ry'imiterere yayo, cyane cyane harebwe ku ishusho y'igihanga, uburyo amenyo yayo atondetse hamwe n'ibinono. Bageze ku mwanzuro uhuriweho w'uko Okapi ari ubwoko bw'inyamaswa ifitanye isano n'agasumbashyamba.
nibwo bwa mbere hari habonetse indi nyamaswa ifitanye isano nako kandi nta yindi iraboneka mu zikiri ku isi. Bahise bayiha izina rya siyansi ari ryo Okapi ya Johnston, mu rwego rwo guha icyubahiro wa mushakashatsi watumye isi yose yerekeza amatsiko kuri iyi nyamaswa. Zirikana ko kugeza aha batari bakabona Okapi nzima. Ariko ubwo buvumbuzi bari bagezeho bwarabashimishije cyane. Bamenye ko hari ahantu hari inyamaswa y'inyamabere nini kurusha umuntu, ikaba ipima ibiro bibarirwa mu majana, ikaba imaze imyaka amamiliyoni, iba rwagati mu mutima wa Afurika, ikaba itarizwi n'abahanga muri siyansi kugeza ubwo. Bigeze mu mwaka w'1909 nibwo itsinda ry'abashakashatsi boherejwe n'ikigo ndangamateka cy'Abanyamerika aricyo American Museum of Natural History. Iryo tsinda rikaba ryari riyobowe n'abagabo babiri aribo Herbert Lang na James Chapin. Ryabashije kubona Okapi imbona nkubone ari nzima iri mu buturo bwayo karemano, maze barayifotora kandi babasha kwandika amakuru yose ahuje n'uko bayibonye. Biratangaje kubona ukuntu kugeza ubwo hari inyamaswa itari ntoya yari yarihishe abahanga bo mu burengerazuba bw'isi, kandi baratekerezaga ko ntaho batageze muri exploration zabo. Kubera rero ko Okapi nta handi hantu yigeze iboneka ku isi uretse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, yahise ihinduka ikimenyetso kiranga icyo gihugu n'ishema ryacyo mu bijyanye n'ibidukikije. Okapi yashyizwe ku giceri cyangwa ku inoti mu bihe bitandukanye muri iki gihugu. Uyu munsi ku noti y'igihumbi cy'amanyekongo dusangaho Okapi ebyiri. Ni ikimenyetso cy'umurage ukomeye w'ibinyabuzima kuri kimwe mu bihugu bifite amashyamba y'inzitane agwamo imvura nyinshi hafi ya koma y'isi. Mu mwaka w'1992 mu ishyamba rya Ituri hashyizweho agace kiswe Okapi Wildlife Reserve, kakaba kari ku buso bungana na kilometero kare 14,000. Ako gace karuta 1/2 cy'u Rwanda. Ni ahantu hacunzwe neza hahariwe kurengera Okapi n'ubuturo bwayo. Hazirikanwa ko inyamaswa iramutse ititaweho bihagije ishobora gucika ku isi burundu. Muri iki gihe aka gace kashyizwe mu murage w'isi wa UNESCO. Okapi sizo nyamaswa zihaba zonyine kuko haba n'inzovu zo mu mashyamba y'inzitane, ibitera, bonobos, amoko amagana y'inyoni n'ibikururanda utabona ahandi ku isi. Nubwo hakorwa byinshi mu kurinda Okapi, zikomeje kwibasirwa na ba rushimusi, itemwa ry'amashyamba no gucukura amabuye y'agaciro binyuranyije n'amategeko. Imitwe y'abarwanyi bitwaje intwaro nayo yagiye ibangamira ibikorwa byo kurengera inyamaswa muri ako gace karangwamo umutekano ugerwa ku mashyi. Ariko Okapi ikomeje kwihangana. Ngwino noneho twegere Okapi maze turebe ibiyigira inyamaswa itandukanye n'izindi. Ukiyibona ushobora gukeka ko ikoze mu mapiyesi yasagutse ku zindi nyamaswa. Imirongo y'imparage, imiterere y'impongo, isura ya gasumbashyamba. Wagira ngo ni ikimanyi cy'ibyo byose. Ariko mu by'ukuri iyi ni inyamaswa ukwayo. Okapi ariyo Okapi ya Johnston ibarizwa mu muryango witwa Giraffidae, ari naho dusangamo giraffe, ariko gasumbashyamba. Bihuriye ku kugira ijosi rirerire, uduhembe tugufi, amaso manini n'ururimi rurerure kandi rwihinahina zikoresha zirisha amababi y'ibiti. Ariko mu gihe gasumbashyamba yaremewe kuba mu mirambi yo muri Afurika ahantu izuba rigeraho neza, Okapi yo icengera mu mashyamba ahatagira izuba ryinshi kandi hatuje cyane. Ikintu gitangaje kurusha ibindi kuri Okapi ni uruhu rwayo. Umubiri wayo utwikiriwe n'ubwoya bugufi bunoze ku buryo wagira ngo busize amavuta, bufite ibara ry'ibihogo cyangwa isine, rubengerana iyo rukubisweho n'urumuri ku buryo ugira ngo ni urubaho rusene. Amatako yayo atatse amabara y'imirongo y'umweru dede n'umukara usa nk'ay'imparage. Iyi mirongo si iy'umurimbo gusa, ahubwo ifite icyo yifasha mu ishyamba. Imirasire y'izuba inyura hagati y'amababi y'ibiti bigashushanya imirongo icagaguye y'urumuri n'ibicucucucu.
Iyo Okapi iri ahantu nk'aho rero, amabara yayo ayifasha kwisanisha naho ku buryo ibiyihiga bitabyorohera kuyibona. Ikindi kandi, Okapi ntoya zikurikira za nyina zifashishije ayo mabara agaragara neza ku maguru bitabaye ngombwa kwabira. Isura ya Okapi iba ari ndende kandi isongoye, ikagira amaso atunze imbere ayifasha kureba neza ahari urumuri rudahagije mu mashyamba. Amatwi yayo ni manini bigaragara kandi arizunguza cyane ku buryo buri gutwi ukwako gushobora kwerekeza ku ruhande rwako, bikayifasha kumva amajwi yose n'iyo kaba ari akantu gatoya kinyeganyije. Mu ishyamba ryuzuye inyamaswa z'impigi n'ibindi byago bitagaragara, aya matwi aba ari intwaro y'ingenzi. Okapi nkuru ihagaze ibireshya na metero 1.5 kugeza kuri 2 kuva ku kinono kugera ku rutugu. Ibipima ibiro biri hagati ya 200 na 350. Nubwo ari nini gutyo, ibasha kugenda mu ishyamba bucece, igenda ikandagiza ikinono ku buryo bwitondewe nta kwibeshya. Ibimasa nibyo bigira uduhembe dutoya tumeze nk'utugufwa dutwikiriwe n'uruhu, nk'uko tubibona ku gasumbashyamba. Ariko kuri Okapi ho tukaba tugufi kurushaho. Tuba tureshya na santimetero nkeya. Igishishikaje ni uko ingore arizo ziba ndende kandi zikaba ziremereye kurusha ingabo. Iki akaba ari ikintu kidakunze kubaho ubusanzwe mu nyamaswa z'inyamabere nini. Ariko ubanza tutaba tubeshye tuvuze ko ikintu kirenze kurusha ibindi kuri Okapi ari ururimi rwayo. Ni rurerure, rurihinahina, rukagira ibara ryijimye rijya gusa n'ubururu cyangwa ikijuju. Rushobora kureshya na santimetero 45 mu burebure. Ni hafi igice cya metero. Si igikoresho kiyifasha kurya byonyine. Okapi ikoresha ururimi rwayo mu kurya amababi ari hejuru, aho izindi rya byatsi zidashyikira. Rukoresha mu gusarura imbuto nta guhusha. Nanone rukoresha mu gusokoza ingohe no gusukura amaso. Iki nacyo kikaba ari igitangaza. Ngaho gerageza gukoza ururimi rwawe ku maso. Niba ahubwo urugejeje no ku mazuru, uri umuntu udasanzwe. Inka yirigata mu izuru, ariko Okapi yo ikora ibirenze ibyo, ikarukoza ku jisho inshuro nyinshi igenda ibisubiramo. Ibi biba ari ngombwa mu ishyamba ririmo ibintu byinshi bishobora kuyitokoza. Uruhu rwa Okapi rusennye nk'urusize amavuta narwo rufite akamaro karenze kuba ari rwiza. Kuba ubwoya bwayo bushashe neza bituma budatoha. Amazi yikubitaho agataruka. Ibi rero ni ingenzi kubera ko iba ahantu huzuye ikime n'imvura igwa kenshi muri rain forest. Nubwo Okapi iba ahantu hagoye, nayo ishoboye kuhaba. Ni ahantu hahehereye, hatuje, hari ibihuru byinshi n'ishyamba rifite amashami n'amababi bifatanye ku buryo bitwikira ubutaka imirasire y'izuba ntibashe kubugeraho. Buri Okapi iba iri ukwayo, ntikenera indi ngo bibane. Itandukanye n'inzovu ziba mu ishyo cyangwa inguge ziba mu miryango ikundanye cyane. Buri Okapi imara igihe hafi ya cyose cy'ubuzima bwayo iri yonyine. Ku manywa igenda gake gake ntigere kure, kandi ikaza kugaruka inyuze mu nzira iba yaramenyereye. Ingore n'ingabo zihura mu gihe gito iyo zigiye kubangurirana, kandi ingabo ikigendera igasigira ingore akazi ko guhaka, kuzabyara no kuzarera yonyine. Okapi igira ahantu iba ku buryo idakunda kuharenga. Abahangana na kilometero zibarirwa muri za mirongo. Iyo zishyikirana zikoresha amajwi yoroshye, amwe ameze nko gukorora gake, gusifura, n'ayandi yo hasi ku buryo amatwi y'umuntu atayumva. Uko gukoresha amajwi atumvwa n'izindi nyamaswa ameze kimwe n'ay'inzovu zikoresha, bituma ititeza iziyihiga ngo ziyice. Ni inyamaswa ikunda gukora mu gitondo kare no ku mugoroba izuba ririmo kurenga. Ku manywa y'ihangu izuba rikakaye, Okapi ijya mu gicucu ikahaguma kugira ngo ironderereze imbaraga. Muri ayo masaha aho urumuri aba ari rukeya, nibwo ibasha kwihisha neza ikarisha itikanga.
Abaturage ba kera muri Congo babonaga ko kubona Okapi bishobora gutera umuntu ishaba kubera ko ari inyamaswa y'imboneka rimwe. Kugeza n'ubu kandi hari igihe hashira amezi menshi abashakashatsi bo muri Ituri batarabona Okapi iri mu gasozi. Gusa nyine baba bizeye ko zihari. Ku bijyanye n'ibyo kurya, Okapi itungwa n'ibikomoka ku bimera byonyine. N'amababi, ibishibika by'ibiti, uduti dutoya, ibyatsi, imbuto n'ibiyege. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ibyinshi mu bimera biri mu moko arenga 100 Okapi irya biba birimo uburozi izindi nyamaswa zirya zigapfa, ariko yo ntacyo biyitwara. Igifu cyayo ntigisanzwe. Ikindi kintu cyihariye ku mirire ya Okapi ni uburyo ihora irya ibumba n'ubutaka burimo amakara. Kimwe n'izindi nyamaswa zirisha, ikunda kurigata ahantu hari ibumba kugira ngo ibone imyunyu ya ngombwa nka sulfur, calcium na iron. Ni nk'inyunganiramirire. Igifu cya Okapi gifite ibyumba bine. Ibyo bikaba bigifasha gusya n'ibimera bikomeye binyuriye mu kubyoza. Kimwe n'uko inka n'agasumbashyamba nabyo byuza, Okapi nayo imira ibiryo nyuma ikabigarura bicagaguye ikongera ikabihekenya neza yitonze. Ibi bituma buri kimera cyose iriye igikuramo intungamubiri nyinshi uko bishoboka. Iyo Okapi igeze igihe cyo kubyara, iragenda igacengera kure cyane mu ishyamba rwagati, igashaka ahantu hihishe cyane, hatwikiriye neza, hatuje cyane, ku buryo mbese nta kintu na kimwe cyapfa kuyibona mu mpande zose. Muri iyo ngobyi ya rwihishwa rero niho ibyarira akanyana kamwe nyuma yo guhaka amezi 16. Ni igihe kirekire cyane ugereranyije n'igihe izindi nyamaswa z'inyamabere zingana na Okapi zihaka. Akanyana kavuka gakomeye bihagije kandi kari maso kimwe na nyina. Nyuma y'iminota 30 yonyine kaba gashobora guhagarara ku maguru yako kagatera intambwe zako za mbere. Ibi ni ngombwa cyane mu isi aho ibigahiga baba bicungira hafi aho. Aka kanyana kandi kavukana ya mabara yose afasha Okapi kwihisha. Hari ikintu gitangaje ngiye kukubwira ku kanyana ka Okapi. Akenshi inyamaswa z'impigi nk'ingwe zibanda ku nyamaswa zikiri ntoya. Nanone kandi izi nyamaswa zimenya amakuru ku muhigo wazo cyane cyane zikoresheje kwihumuriza aho izindi zataye amase. Kubera ko rero akanyana ka Okapi hari imbaraga n'ubuhanga kaba kataragira kugira ngo kirinde kuribwa, kamara igihe kingana n'ukwezi kose kugeza kuri 2 katituma. Bityo nta munuko ushobora kugafatisha gasohora. Nyina iragenda ikagahisha ahantu hizewe, ubundi ikajya igaruka kukonsa. Nako gahagarara hamwe nta kwikubaganya na gato kandi gacecetse 100% ku buryo byagorana rwose kumenya ko aho hari inyamaswa mu ibanga ry'umutamenwa. Nyuma y'ibyumweru bitari bikeya nibwo akanyana gatangira gukurikira nyina mu ngendo zitagera kure. Gahoro gahoro kakagenda karushaho kugira imbaraga, icyizere n'ubumenyi bwerekeranye n'ako gace. Okapi imarana na nyina igihe kigera ku mwaka umwe cyangwa urenga, ikiga amayira, ibimera n'imikorere y'ishyamba, maze ikabona gutangira kugenda ubumwe. Inyamaswa ya mbere ihiga Okapi mu gasozi nta yindi atari ingwe. Mu nyamaswa z'injangwe nini, ingwe niyo yonyine yashobora guhiga inyamaswa nini nka Okapi yisanze mu ishyamba ry'inzitane rigwamo imvura nyinshi. Hari igihe ariko Okapi zikiri ntoya zibasirwa n'indi njangwe y'agasozi iringaniye. Mu Giswahili yitwa paka musitu, ariyo African Golden Cat mu Cyongereza. Uburyo Okapi yihisha, uburyo itambuka bucece n'ubushobozi bwihariye bwo kumva nibyo biyirinda guhura n'abanzi. Ariko iyo umwanzi yayigezeho, ishobora kumukubita umugeri uremereye ikoresheje amaguru yayo y'inyuma, ku buryo iyo nyamaswa yari yiteye ishobora kuhakura imvune ikomeye. Ikibabaje ariko
nuko ibyago bikomeye kurusha ibindi Okapi itabiterwa n'indi nyamaswa ahubwo ibiterwa n'abantu. Barimo gutema amashyamba yo muri Ituri ku muvuduko utarigeze kubaho. Kampani zisarura ibiti zitateye, zitema ibiti bikuru imbere mu ishyamba, naho abahinzi n'aborozi bakaritema baturutse mu mpande, ibiti byose nta kurobanura. Abacukura amabuye mu buryo bunyuranye n'amategeko, ahanini bashaka zahabu na koruta, amabuye akoreshwa mu ikorwa rya telefone ngendanwa, bacengeye ishyamba bagera no mu bice ubundi bitagerwamo n'abantu. Ibyo biteza urusaku, bagacamo imihanda, bakahubaka aho kuba batibagiwe no guhiga. Abahiga inyama z'inyamaswa zo mu gasozi babitewe n'ubukene, ubwo nabo kandi baboneraho kuko abo bahigi b'ubukire baba babaharuriye amayira. Ibyo byose bihabwa ingata n'umutekano muke washinze imizi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Intambara n'imirwano byagiye biburizamo umuhate wo kurengera ibidukikije cyangwa bigatuma bigorana cyane. Muri iki gihe hatekerezwa ko Okapi zisigaye mu gasozi ari ibihumbi bikeya, nubwo umubare wazo nyakuri ugoye kuwumenya muri iryo shyamba rifatanye kandi ryitaruye. Imbaraga zishyirwa mu kurengera Okapi by'umwihariko ziyoborwa n'umushinga witwa Okapi Conservation Project, ukaba ukorera mu ishyamba rya Ituri ku bufatanye n'abatuye ako gace. Hari abarinzi bahora bacunga ishyamba kugira ngo ba rushimusi batazamo, nubwo baba bashobora kuhasiga ubuzima. Abaturage barahugurwa kugira ngo basobanukirwe agaciro ka Okapi mu bidukikije no mu iterambere ry'ubukungu binyuze mu bukerarugendo no kubyaza ishyamba umusaruro mu buryo bwiza. Nanone ibigo mpuzamahanga byororerwamo inyamaswa nabyo bitanga umusanzu ukomeye. Tubisanga i Burayi, muri Amerika ya ruguru n'ahandi, bikaba bikorerwamo uburyo bwo kubangurira Okapi, bityo hagakomeza kuboneka zifite amagara mazima. Nanone hari imiryango mpuzamahanga ikusanya amafaranga yo gushyigikira imishinga yose yo kurengera Okapi. Ngo kuko Okapi yahindutse umutungo witaweho n'isi yose nubwo ikomoka mu gihugu kimwe. Hantu hakomye hitwa Okapi Wildlife Reserve, naho hakomeje kugira uruhare rw'ingenzi mu kurinda ubu bwoko bw'inyamaswa. Ntibyoroshye ariko gucungira umutekano Okapi mu gace abantu bafite umutekano muke kubera amakimbirane ahahora. Ariko hari ubutumwa ukwiriye gusigarana. Okapi irenze ibyo kuba ari inyamaswa gusa. Ni ikimenyetso kiranga ko kamwe mu duce tw'ingenzi mu bidukikije by'isi gafite ubuzima bwiza. Abahanga bavuga ko Okapi ari umutaka w'izindi nyamaswa. Bivuze ko kuyirinda bigaruka bikarinda n'urusobe rwose rw'ibinyabuzima muri ako gace. Inyamaswa zaho zose zibyungukiramo. Aho Okapi zimeze neza biba ari igihamya ko iryo shyamba rifite amahoro. Iyo ishyamba rifite amahoro, ibihumbi byinshi by'amoko y'ibimera, udusimba, inyoni, inyamabere n'izindi nazo zirasagamba. Inkuru ya Okapi iba ari igisobanuro cy'uko ubwo hari n'izindi nkuru nziza nyinshi muri ako gace. Guhura na Okapi mu ishyamba ni kimwe mu bintu bibaho gake ku isi. Biragoye kuyibona kurusha kubona ingagi mu birunga cyangwa ingwe yo ku rubura. Uku kuba ari imboneka rimwe bituma buri Okapi yose igira agaciro gakomeye. Kurengera Okapi byibuze imwe ni intsinzi mu ishyamba rya Ituri, kuri Congo ndetse no ku isi yose. Muri iyi si akenshi abavuga cyane n'abigaragaza sibo bahangwa amaso. Okapi yo yahisemo kwicecekera. Ntitontoma nk'intare cyangwa ngo irangurure ijwi nk'inzovu. Itera intambwe yitonze mu bicucu by'ibiti by'ishyamba rya Ituri nk'uko yabikoze imyaka ibihumbi batabizi. Okapi itwibutsa ko imbaraga atari ukwigaragaza buri gihe, ko ubwiza bushobora kuba buhishe aho gushyirwa ku karubanda, ko ibintu byitwa ibidasanzwe ari uko tubibona gake cyane gashoboka.
ikintu cy'agaciro iyo kigiye aho bose bakibona gitakaza ako gaciro. Mu mutima wa Afurika ahari ibiti bishashe cyane kure mu ishyamba, ahari umutuzo uteye ubwoba, niho dusanga Okapi. Amabanga y'ishyamba yose niyo iyabitse. Ni ikiremwa kidashobora gusimbuzwa ikindi. Kurinda ishyamba ni ukurinda Okapi. Murakoze kureba.